जैसे आसाम का हो, आसाम से बिलोंग करता हो, नॉर्थ ईस्ट का। वो बहुत अच्छा गाना गाया और फिर आज भी वो अच्छा से गाना गा रहा है। आप लोग उसका गाना को देखो और जरूर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, ठीक है। और देखते रहो। माया माया माथु माया তুমি জানো খসানে মরমরে মায়া মায়া ভরা দুচকুলৈ হিয়া জুৰিয়া চাহিবৈ দূৰমীৰা জোনাকী হৈ ৰলা কিয় হে মায়া মায়া মাথো মায়া তুমি জানো খসানে মৰমৰে মায়া মায়া ভৰা দুচকুলৈ হিয়া জুৰিয়া চাহিবৈ দূৰণীৰা জোনাকী হৈ ৰলা কিয় হে মায়া মায়া মাথো মায়া সাগৰৰ দৰে গভীৰ অনা মৰমকে লৈ দেহে মনে আশা যদি বাৰে বাৰে গুচি যোৱা মোক কিয় কৰোৱাই নাহিবা সেমেকা ৰাতি লাগে মৰম হে মায়া মাথো মায়া মৰমৰে মায়া হ'ব।